Bera patyangening Lunes 29 na ning Abril in groundbreaking ceremony para king pumping station ay talakad na ning Prime Water Infrastructure Corporation king Barangay San Felipe, syudad ning San Fernando, Pampanga. Agpang king General Manager ning City of San Fernando Water District o CSFWD ay Engineer George Gumba, malapit siya ni king komunidad akakapaltan masalusong supply na ning danom ngening Kalaldo. Ibeturan na area mi in southern part. San Nicolas, Santa Lucia, San Pedro. Ilaremetura na area may na danom. Present king may sabing pamikatago ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluwag agpangkin pamuntok na ning syudad. Miraras karela ing saing-sing dareng aliwang Fernandino a problemado king water supply nakanupay nawang gugusal ing lokal kapanibalan bang solusyonan ini. After ng ilaw tapos tubig, maawa kayo. So at least po pinakinggan nyo po yung hinaing namin at ngayon po nagko-comply po tayo. Maraming salamat po, ma'am. Kami naman po sa LGU bilang mayor po at saka po sa Water District, nagtatrabaho lang po kami, ma'am. Kasi just imagine kami po kasi yung naka-front sa mga tao. Ano man pong pangit na pinagdadaanan ng mga tao, kami po yung sinisisi. Kaya ganyan lang po kaming dumadaing sa inyo, no? Weekly po, kailangan meron po tayong pinopost para alam naman po nila at maramdaman nila na hindi tayo nagpapabaya. Banuang 2017 na niyang lungubya king Joint Venture Agreement o JVA ing City of San Fernando Water District ampo ing Prime Water. Base kay impormasyon ibat kay Private-Public Partnership Center, magkalagayang 2.96 billion pesos ing JVA. Pilatanan ning CSFWD at Prime Water ang maglambat 25 years. Kaya bekareng responsibilidad na ning Prime Water lalam na ning JVA ing pamagpasikan king water supply kapamilatan na ning pamanalakad bayu o pamagrehabilitate kareng existing infrastructure kalupa da ring pumping station. Dapot aminado yung korporasyon kararagli ing pamanalakad kareng pumping stations pauhuli da ring miyaliwang konsiderasyon. Meron ng various reasons like may financial issues din concern, yung project din, yung acquisition of the property din kung saan po tayo magtatayo ng mga pumping station kasi yan po ay pag-aari din ng may mga private po yan, no? na may-ari yung mga sourcing area. Meron din some changes since we have new management, nagkaroon po kami ng pag-aaral uli ng mga projects kung effective pa siya, lalo ngayon like for example, situation ngayon, mayroon po tayong El Nino. So, naiba po yung yung need ngayon, no? More than the expansion, it's the source of water ang nakita natin na important. So, nag-review po kami kung tama po yung mga existing project natin. Beka tanggap nala naman kanong pre-termination notice keng JVA ing Prime Water, ibat keng CSFWD. Uli ning delay keng execution da rin karelang deliverables. Midinan la naman kanong 90 days deni bang mag-comply at isama sing serbisyura kareng apektadong consumer. So starts with a parang letter coming from the Water District addressed to Prime Water as the partner. So nasa ganun po stage pa lang naman ho siya. Kaya ang response ho namin is really to yung mga pinangako ho namin, kinumit namin na projects is to start na agad yung mga projects po na ito. Samantala, man kanume kulang ing CSFWD kareng-karelang kapartner a Prime Water, pangaras kareng-karelang responsibilidad, lalam na ning JVA. Actually, we are always aware. Nagkamamatudtud. Balo mi na pa ning programa mi. Sabi ko pitali kayo bikikibot on the financial side. So, hands-on kami, hands-on. So, pagkipatid nila rin ka, even last year pa na. Wala tapang investment, wala tapang danong. So, medyo may kalingwan nata on their part. Sinigurado na namang GM Gumba ay monitor deng masalese ing italakad a pumping station keng San Felipe at deng aliwapang infrastrukturang makabasi keng JVA at keng investment plan ning Prime Water
bangkanitang salese ing supply ning danom kay syudad. Metong ya ini karetang apat na priorities before the year. Metong ya ini. So tuk-ituk yun po rin. Tagaliwa kasi depende kitang availability ng lot eh. So alimin na mo na start data nung kalila reglado rin documents. Ongoing no po rin ongoing. So we can assure the public that within the next 90 to 120 days siguro pa, including construction and completion, sikan niya po yung danam tamo. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.